Kadai kajing plasya mensem jeng uway uhet spak millionaire ubalahet lasan hapok kari Kuwait. Bat katenrai jeng kikni kikpa jeng kadai na Saudi Arabia. Bat na kebenta jeng pi kibasmutu ya kaktin parang pilak ban pule hi dalade leng baka subtitle. Bat une orang ba ule tu kumne. Nga download ya ki baro kat ki badan ha kane ka pertai. Ngalak banle kat ka bangakwa bat nga yoklut ya ki bangakwa. Kidan ki kendram bam sultanat hapdeng kari Kuwait bat kari Irak. Kila judan ki jingwan hirtma bat ki penyap ru kaliang iway pat. Nang taki lute kat ya ke badan haki ying. Haswa bangin mit na Kuwait ngalaya keren bat ki hek sipai bat ngalaya tu ya ki. Ngalaya tu hak ngamlak setia ban im hang ni ngakhuslay na kabenta ilok bat na kabenta kikun. Ngahap ban mit no pat kisipai kile tu nga bakalenti sa Saudi Arabia kala siya kang no. Bat satang kalenti lang baka Irak badang pli. Kumta ngila no na ying bat let siya Irak. Ngila satang sita yaw hapo Irak bat ngila kenriak jakano. Ipersian banlet pai sa Saudi Arabia Nrai kisipai jong ke Saudi kim siak setia yangi bandrung sipok kari. Ki keno yanga bangadai unong siat kala namar bangalet siya Irak om siya Saudi. Kumta ngalet pai no siya Irak bat ngisa hang tu sausnan. Bat ngilong snus irbha yalade. Namar radaki breu kitip bangiday na Kuwait kinsa peniap yangi. Ngalaya kendo ya unang ya lamenti bapenrung tu yangi sipok kari Jordan. Bat habangi lapoy hapok kari Jordan. Ngalatray kum unang sam siya, batro kum unang sam gas. Ilog jo nga ilaong ya nga bangaday banpun siya kibahaying hapok kari Kuwait kanang banpan jinirap naki. Ngalaya tu ya ilog bakalong kabom lalong namarbaro si kata kijutray hapok jo nga. Pikwa bangan penpo yalade daka bapa yang nga bangan panjingirap naki nganum tre dalaylay ngalaong ya ilog jonga habaki kun jonga ki panjing bam nga ngalaya tu yaki lada kalong kamon ublay nganwan ra jing bam ya pi hindray ngam tip nganlek kumno namar bangalawat kam hindray ngambyo kam setia. Kumta ngalalay ban pun siya ying, bat ngalaong ya ilog, ban let siya kajaka pun kabalong kum kapisio. Nga pun siya ying, bat ngalaya kren bat ki. Hadin bangaladep pun, kalok jong utray jong kapun sentar, kalaong ya nga, baukun jong pi ulahe, hato ulalet school. Bat ngalayat hu hok ba uklen pat let school bat kalakali nga balay umlet bat ngalayat hu yai bangamday unong Jordan bat ngamla setia ban siu by school ban pak school di haki school private ilayat hu nga pakadan kabalang hang ni kabahikay yaki kana rin ngalakali yak ta kabriw hato pitep na ang bangaday Muslim. Ngaday Muslim, bat ngarapule
hak ya kasyari lo. Bat hato pikwa yang ban pendrung school ya ki kun bat ki Kristen hapok kebalang. Kata kebriu kala jubab, bakadai ke Muslim, bat ki kun jong ka baro ki pule hanta. Nga isun ay yu kun, kumta ngalaray ban siya yu ban net school. Bat hakas ngi ka babut, nga yalam yu kun siya school. Don uway ubriu ba ngalay kendo hanta, bat ulakali yang nga don kam jingyarap ayo. Ngalayat ho yu, banga kwa ba ukon unwan pule bat pi, tang banga don kaway ka jingkarpat. Bat uta ubriu kali ka ay kata ka jingkarpat jong pi. Bat ngalayat ho bangam kwa setia ba ukon jonga unsiem biya ka subject niyam. Uta ubriu uang hot, dan jingga ay ruem. Hadin lais ngi ki ong, baka don ke meeting. Hato pikwa banuan. Ngala perkat baka day ke meeting jong ki kmikik pa. Kumta ngala ong hot, nganwan na marba ukun jonga upule hangni. Ngala yalam biya ilok, bat ngilalet siya kata ke meeting. Bat ngisyong siya din bat hanta ngiyo i baki yarway bat yaduay. Ngala ong ya ilok, banga isin ay yakinay kibriyo na marbakin let siya dujo. Kilong kibasbun kibadan okor bat kibakloy ban ajing yarap. Ngaday ban let siya ki bat ban yathu yaki siya pangganiyam Islam. Bat ngan penkala Muslim yaki knang bakin poy beneng. Na marbanga isin ay bakin poy siya dujo. Kumta ngala sedang bandia keren batki. Bat hakajuk ke poro ngalong ready bandia kura. Ngalayut hu ya uta ubriu ubang ngalia kendu. Ngayo i ba meriam ba, bat ngala perkat ba medai balanang lastak. Ndray kalong penban ba memtip AA, bat memsuntu AA ruem. Ngala perkat ba unsa dom, bat unsa syo yanga. Kumtangas lasundam nila kakti, bat ngala long ready ban kura yu, haswa ba unsyo yanga. Hindray ula jawab yang ada ka akor, bat ula pu samrki yang ngala bidari ngala lek bakla, bat ngala set parsi penban usyu pu samrki, bat udang lek pa yang kalau pelong yang aban keli, balai, ka ke jingya per, hapdeng jong bat nga. Lada don ki bakren yang kumto ngan penyak yaki. Nanta kapisa na kuwait kalapoy, bat ngalapli ya idukan parit. Hau benay ubanangkong kadukan kalayat ba, bat ngala bansi ya kabayway, kumba arspa dinar. Nray hau benay ubaar, ngalayo tangsis pa san po dinar, bat ngaladuna san po dinar bansi ubayway. Haba utray dukan uluan ban siyang bayway, ngala ayo utang sispa san po dinar, bat yathu yu bangan sa ay pat san po dinar lasyay. Nray umpriang setia ya kata, bat uong ba ukwa bangan siyo no hi mentakas ni. Ngami siya bar ban kot ikibriw ban wan tit jing tit na nga. Kibriw kiwan, nray, onda ba kilapoy hajan, kilit no siya kaway kadukan, kabadan siya kadiang, bat siya kamonjonga. Kalong imat kumbadan kecingka kabablok kadukan jonga.
ngalet siya iparlog ban panram na bat ilaom niya nga what's no ay abu aman nga dag syuda pa pisa siya po ri Egypt bat ngamdon ay siyo menta ula pa siyong niya nga hakasyuki kabadan ha palaw ying jong ngala siyong nakataga-syuki bat nga perkhat kumno banle na marbanam don da kumway pat. Kadon ka hapo dyan nga kabalapulong yan nga panpet siya po katagasyuki. Habang nga dem siya po ngalayo iya kading na balas na dakiding. Nga siyem niya katagading na. Ngalalang mo, kumno kapoy kanay kading na hangni. Bat balay bangadan ka jingkwa banpet siya po. Bat kaay kabapalong niya nga banpet siya po kanay kasyuki. Bat hangka nga sedang bankan mau ya kaay kabaki kren hakajing yaseng. Bat kalong kumbanga pet video. Ngayo kumno baki duway, kumno baki pan ya ki ay. Kumno baki duway ho jisu, bat kumno baki arway. Ngalabat ya kading na, bat ngalaong. Jesus Christ, lada meday siya uplay, kumbaki ong, yarap yang nga menta. Lada mayarap yang nga, ngan ay tilot ilade hame. Hakam minit ka ba nga dang syudat ban krani kinakikantin. Uparalog dyan nga ulabret ya usang sar dyan kadba udang sar ya kaying. Bat ulaong ya nga, yangin nilay siya kaying uparalog dyan nga. Kumtangi lalit, bat anda bang lapoy ya kaying dyan uparalog dyan ulatit dyan kang. Bat uparalog dyan ulapli ya kaying. Ulapan ito ya nga uparalog dyan bat ulaong une ba uday abu amat. Bat udan kan san pau dinar ban siyo bayway. Uta ubreo ulaong ap jingjang. Bat ularong siya po ying, bat hadin kata ulawan ra pisa, bat ula ay hanga, yakata kapisa, kabadan kumba sispa US dollar, kabaday kumba nyaw hajar sa tengka. Ngalakali uta ubreo, pitip yakakerteng bapurajo nga, ula jubak, ngatip yapitang kum uabu aman. Ngalakali kumno usya niya nga namaba kamdan kampisa kambun banya nga nray ula jubab penban ladapi kwa ban penpai pila ban penpai ya kapisa bat ladapim kwa ro kamlele setia ngakwa ban pensisya baka ka balajia kadai ka basujia rangkat om namar ba ujisu ujubab ya nga ngakwa ban aidaw kenang ban pensisya ba omday setia ukres ubajubab ya kijing dua jonga. Henry kasyay kadarpat baday ujisu ubajubab ya kijing dua jonga. Kumta ngalat pasiging bat ngararay baniatu ya ilok jonga. Ngalayatu ya ibangalakalan yang bat menta ngaday ukrestan. Ilok jonga ilabitar bahaya nga bat ikali hato melalamwir pilalait ban persyang ban penkelaniam yakin ray day mapipat menta bakalaniam laong kalok jong ngalaray ban yat pengat no ban ya kabayania bat ilok ray habangalet pai saying ngayoi
ya ki bangam kwa banyo i. Ngayo i bakalok junga kala pihak kamera arteli da ka basyuker da ka blanket. Ngalakali ka kamut ayu kane bat kalaya thu yanga ba memdai syu ulok junga bat medai uriu syukor. Kadai ka kamera jongpi bat siya ka way pat kaliang kadai ka jonga bat kikun la ong kata kalok jongu. Wat wan hajan jongi bat wat wan tuklar ya ka jingim ka jongi namar ba pim dai syu ulok jonga. Ngala ong lok bai kadai ka lenti jing sisya bat ukris udai uplay. Kala ong biang la biang nedai unong syukor. Haku way kasni way uparlok junga ula ajing mut yanga bangadai banlet siya ka office jang ka United Nations. Pidon kikot kisla na po kari Kuwait kumta kila bandirap yapi. Kumta ngalalet siya ka office jang ka UN. Bat kila ay nga ya ka envelope. Bat kila ong ya nga banamday banpli ya ka. Nray banlet ay siya kipulit kari Jordan. Bat ay yaki ya kata ka envelope. Kalayla kabaday kalok junga kalong. Wat lada pipule landet yaki dekot na kakoran nyaw sinro. Nray kanam urlong AA. Ngaletu ya kalok junga. Snap. Ngamsin niya siyo ya kakoran. Bat ngamsin niya siyo ya Muhammad na yaki AKA. Ngamsin niya baik manta tanghaw Chris. Kadba nga dangdan halanti siya police station nga duway. Jisu lada GIA kabasniw. Ngakwa ba men peniya nga ya kadak. Bat ngakwa ba men penterkong ya ka umbia junga. Lada memkwa ya nga banlet siya kipulit. Nray lada kanam GIA wat ay ba ka umbia junga kan terkong. Bat habang ngalapoy hangta ngalasdang bancek. Ka umbia junga kam terkong satya. Kumta ngalarung bat ngalalet ay ya kata ka envelope ha kipulit. Kipulit kilabat ya nga. Bat kilabu ya nga ha kakanja kamla kabarit kabalongkum ka jail. Ngalalango bat ngalaong try ngalapan ya kadak name bat melapan iya nga ya kata. Nga siya ni ha kadak kabamepan iya nga kumno pat bangadang siya set menta. Hakasni ka bapra nga laduay, bat yam marway hapok bandi. Try melaong wan hanga pi baro ki bathat, bat ngan pentingan niya pi. Om dan jingkia palat banya ka ka bangalakit. Try melaong, ba menam landet na ino landet yangi. Hae ba medon menta, balay ba me ino yang marway. Nga laduay bat yay duay, pat hadin ngaliyo ngaw badan ka jingki hakata kapato. Bat hadin si pau minute lawan manager jang kata kapato rangkat bat ubriw barempa. Uta ubriw barempa uday unong mikmat jang ka UN. Bat ngawan hang ni ban pelat ya pi ulaong. Ngalaong yu, banakwa ban kali kaway ka jing kali yu, bat ulaong ka ikata. Ngalaong yu, haba me ay nga ka envelope, bat me palit siya kipulit ka Jordan. Balay me muan me pun ya nga, balay me ino ya nga hangi. Uta ubriw la jubab,
bangim juwan nengim jupun setia yano. Habaka Red Cross kawan banyatu yangi badan ki preu ki bangi pa ki dan hapok patap. Kumta let say hadin saw ne san banai ne hinreu banai ngi sawan ban siaw yaki. Pidai tang mapi marway hakaba u manager jong kanega jail u pun siangi mankas ni naga benta jong pi bat ong ban wan siaw no yapi. Hapok jong ngatip mano bajubab yaki jing duai bat ka ka balap pelong ya unong pun ban pun siaki mankas ni. Nriu benai ngala duai bat siane aki kular kaktin ublay. Ladap hingai mapi bat kaying jong pi kan yo lajim kabapinap nakikam jong ki apostol kal nong gabakan riu. Ngala duai bat ngalong try kidai ki kular jong be ngala yo jing penim ya de bat ngakwa ya kalok bat ki kun jong kin wan pai biang sanga ngala dua ya kene ke jing dua man kasngi kumban ru benai. Hadin ru benai ngalet ya kalok jonga bat ngala om ya ka pinle ya kene na kabenta jonga ila om ka kata bat ngala om ya ban pan na unong thau jong pi ubala thau ya ka benang bat ka khando bat uta ubat thau ya pi ban pen ya ka jing sisya ngala om ya kalok jonga wat nom pan na Muhammad ne na ka nem Kristen shu ong bat blay ubat thau ya nga bat ubat thau ya ka benang bat ka khando pen ya nga ya ka lenti ka badai ilok jonga ila kular banla ya kata ila kali ya kata kasing sajan pat ila kali ya ka jingkali na ublay ubak krabor kumta kala let thia no siya ka kamra jongka bat ngala let thia no siya ka kamra jonga hakasni ublay man step kawan siya nga kum kabala lamwer bat kaong adel ngala kali ya ka jiayo kalau ong baka pos niu bat kam tip ka kabala jia ka ndray ka syudap da ka jingkemen ngala kali jiayo bat kalaya tu ba kalayo iya ka jing pos niu jongka haka ba kalayo baka pong ki jan muslim ki jan sabti bayong batro rengkat bat ka bel bayong kalong kumbang ngalayak bat don samut ki brew ki bawan bandra ya ka met yap jonga bat bu ya ka met jonga ka sanduk ding ban let on tep ya nga sya ulum jing tep ndray hakalenti ka don ka pung ka basngur bat kalay tu badan ki brew hanta ki baong ya nga Laila lada pikwa ban let pai siya ka jing ngin bu ya pi hanne hapo ngalamon jur bat kila bu ya nga hapo ngalangam hakata ko bat ngalami siya siliang jong kata kawa rengkat bat kijang bali bat lapendap ya nga da ka jingkemen ngala ong yaka pidang kwa saya ka epat kijan bayong kiday kipop jongi hapo kanyang muslim pilayap kino ki bamdan ha ukris kiyap
habaki bo ya pi apa pi la ya bat ukris bat la penmi pat ya pi rengkat bat ki janjong pi ki la kelali namar ba ukris ula sat ya ki pop jong pi kwa saya ke pat ila kali nga la ila na emban long kristan bat nga ong ap jingjang ngan let khot ya uperlok jonga ngan yelam ya uhang ne bat pendua ya pi ngalet ya uperlok jonga bat nga ong ya ngadan ka kubor babha ilok jonga ikwa ban priang ya ukris ka jing im jong mau bat kalok jong kilawan siya ying jong bat ilok jonga ila duay lang bat ki ukun banengkong jonga menta ulalong pastor ukun upaar usyakri ki artuli ki balang bat ukun pedeng bat ikun kentay jonga kila yarap yang ka jing syakri play Manga bat kayeng jonga ni mana ya utrai bat ni syakri ya ublay ulakar khu ya ka jing em ka jongi bat ulayada ya ki kun jongi